Reeba Ahindugire ne kukibaho kakoba Institute Rutagarama. Oriya TV West kandi gino program Reeba Ahindugire nakushemerwa mnonga. Program eji ne tukibaho bakakoba Institute of Commercial and Technical Studies narushi abantu bamanyanka Rutagarama. Erizoba natayaya umucanga ecyakabobo omuri Nyabikungu omuri Rugando kandi district ne ya Rwampara. Omuntu natayira no munyabitabo munonga kandi byakozire naija kuba nabarabiramo konka kace akonko basa kugambaho ne Dean wa Cavendish University. Muntogu nayetwa Medard Nabaasa konka reka mwakire atongereyo ombwijwire. Nakushemerwa mnonga Beti nyowe ndi Beti Komujuni. Wewe bare Beti kunyakira nashemerwa okutayisa. Cyashebeza munonga. Ntwenda kumanya bokuba otakahikire kuba munyabitabo munonga. Oyinaho watandikire, oyinaho wazarirwe, mweno kazarwa ryari, owanyu ninkahi nabazire bawe nabo bakabarba. Yebare Nabaasa Medard nugo mazina ganje nanguri nyonje hirya kishatu Nabaasa Medard Abaasa. Abaasa kandi rwirwijerita Karga umur Nabaasa. Ikaba emphasis mu rujungu. Ruhanga ningashumukama Nabaasa Medard yaberiyo batsizwa kandi uko Abaasa burijo Abaasa. Otyo nugo mazina ganje ashatu. All right. Nkazarwa kabobo ahituri henyena kabobo Nyabikungu Rugando mu Rwampara na Rwampara district. Okay. Ubekechiri Mbara district. Umwaka gwankaga na munana kazarwa kibanza cha December. Okachimanya utango kazarwa kibanza abazire bakabashomire abazire tataka shomire akashomere ecyabakuru kare hakawa hecabato ni cyabakuru primary ece cyabakuru cyo nshaki uba hati ninka top class uba niki konka akatari monta yijaratyo we no mucyara we however akeja yagunjuka yagunjukira umuhereza bwe kanisa akuba kari umuhereza bwe kanisa magarage gona kwihamya akankashatu kusiya hiya ferira myaka hicenda. Okay. Haza mbwenu cyabaretera okugonjuka cyabaretera kumanya kwandika cyabaretera kumanya kushoma Bible nambwe n'ibiro byo kwezi twazarirwa honyo na bene tatatwena akabahandikira kanabimanya. Okay, so umukokori y'omwana wakangaye tataka tuzara abana 14 ahamukazomwe akabanza yatunga umucyara kandi bwanyuma y'abana babiri ushutabaho butegereza ngana kandi bwanyuma no kwikushwera umucyaro ndejo watuzire tujya abana 12 twena tukabikumena nyonjo wikumena last born. Okay. So mama we wikumena wito mukayatata ndi wikumena. Okay. So wagira ngo mugurusa akaba ariyo muntu wekanisa munonga mbwe nimwe kumwakuzire nk'abana bato imirimo yanyu kanisha ki mukamukora ki mukashanga entasi yeka yanyu ryeha imirimo yekanisa tatakar katera ngoma temo buruzi ngo akashobo buruzi tumwahore ngo akahurwa konka kane ngoma kajitera kare umbire bwa bachi bishop sabiti yahereza nabo bakanona urujoki umugenzo wa humire wiyabira ry'umuburuzi kinoni yija yabaho mwahure akaheraza na bustira akatera ngoma ry'umuburuzi ya ry'umushomesa kandi akahika no kumura akijumuhereza wekanisa. Okay, bitu bakaba mweto akaryo wishemwe Erasto Mahwire umugambo bye kanisa special revival umurungu w'imkweta revival izina rye rumononga. Okay. Revival ahabo kushanga akeje soboronde nyina wa Bishop Betungura Zereti mbwene cyakashi tugambira bunonga ati
nito tware survival tukihaya bakikurabo tukihaya abagurisi ya batsazana ya leta no kubatsa kwa shwenkuru wanje biya bayo siamando abakore na mu menji kanisa obuhereza engineer be revival na hato musinje gwa revival rugo rubokwe byumusindo muhango nababo okay obushe mwarasto mahwere n'wetata. All right. So uija wa ni wabakatera ngoma ninga watungu mugisha wazo mwishomero engoma tinda litire kwa kana kandi umukwasi webitabo nkanko atebitabo bya tata ahina akoreraho kamuyamba mnogo mbohereza ndukwatisha webitabo yakuza kuzikisa yafutasi abagore yazo kuza kushabisa yakuza kanisa kwegesa akugendana ngenda nawe haza nashangana bakuru banje nuko bakuzira batyo nabanyanyaza bakakora umusinje kanisa konkanyo itinda bire muhereza we kanisa washoma nashoma watandikira hi nahanya bukungu primary school nashomeraho mucabato nazo mucabakuru tukushitama habarago bweberere ukarakana ikiriro kerukira ugenda nako kandi cyubura sha mukagwija nako muri yakigere ibyo kujwara nkito bitaka hanjire ngaye nkito nezanyumwazi nkito nezanyumwazi nkito tezase niyeshi mazum siniya ya kaberaho otyo nkito ya plastic ibintu betaka tota mururo yebe nkito kwazo mukigere beitaho tukaturya hansi akigere twashoma pare manya ko twagiheza twana umuseniya nabanza bugamba secondary aho naheza imyaka 2 naza mucapa mbara high school naheza yo senior ya kana ukashomera mbara high school itweta high school chap kwa kana guma still ni kunde kanisa na mu school picha union naba bishop weitwa South Ankora yari head wa scripture union yitu tukisa hamwe mnonga incho twinira ubunywano bwinje na hati katari chiroko kandi umwechesi nazo mbasara mu kiburi bete naguma ryo mwikiriza so ahina rigireyo naza makerere kandi ko naherezo kushoma nazo mu buhereza ubundi wagire makerere washomachi makerere ngire yo mirundi ena ubwo kubanza ikero bachelor's degree yo kubanza nashoma mu social sciences na majoring of sociology ndoshomesi wa professor Kabwegere nawe ni sociologist naba sociologist kandi kunazo mfield kora nashanga imirimo y'abene nkora ibyo kumanaging abantu human resource so nagaruka makerere nashoma yo ka diploma ka human resource ako kuna kaheza bwanyuma ho natungo bwire nagarukayo nashoma yo masters ya social sector planning and management ijawo master yo kubanza kandi bwanyuma ngira nta deka ngarukeyo human resource na mastering shoboye masters ya human resource yona mshomera makerere manager nimerondera injira emirunde nayo ne yoshomera makerere so murimo gwo kwanza kagurinka hi kandi ukagurici kuna rjuru mu university natungo mu bwiro bw'Twastaza street mu mekero kandi n'abakuru bitu bakabatuyambaho kayambebwaho owishemwe excellence Francis Butajara yanyamba ko mwana weka yakumanya ikayitwa kanajimanya mwana weka na hati na zomo Lake Victoria Hotel kera under Uganda Hotels as assistant manager waza kora mu rumochi naza yuka assistant manager wa hotel ban traininga kumba ni peza training obwe no bwabohereze sociology imperize sociology makerere kumba ni peza training ya y'umwaka gumwaho hotel baje kuzom privatization kuba keri ya government of Uganda etwarwa ba Windsor Hotels na Manhattan Windsor Lake Victoria Hotel kunkora ubwire buce nabo tungoma mu Pepsi aho ndagahonzo mu Pepsi oza gukora mukaki nkora nka industrial relations office hati njyara kimwe mu human resources that's industrial relations nkora yo nayo mara y'ubwire buce kandi n'abantu abanshangire bakankunda bakanyenda
bakija bakanegotiatinga na Pepsi ngo bantware abo bakabarbaye bakabarya ba Unilever. Okay. By then Unilever kera under East African Industries, so Unilever Uganda kandi itegeko Unilever Kenya. When Unilever as a group bantwara nzayo factory yabo kumanaging human resource as a human resource officer. Haza mpakunda hanshemeza na hati mpino recommendation munje nkora yo hakanyombeka na hakunda kandi ukoreraga no kuzo mu banka ya Stanbic. So musta imyaka 5 Unilever kamara imyaka 5 ntona mazuru wire buri. Okay. Wahiza zo Stanbic nazo mu Stanbic Stanbic yo kana ukora nkoha nakugukana aba consultant wa human resource regional bampa western region najukora mu bwire ban transferring abanta northern umbwire bwa Konyara kurwana experience ya Konye kegumere twatsucira kugenda nenyonyi ya hansakaha umaroka gurumwinji kwa kantu twagumisariza twakora kandi tumwe mu twajukunda mazum ubwo ni Stanbic ni bwabeheze gura UCB. So emeromekeri minji kurukutinga abantu abasya kwa sesinga bakuru okubahumuza nace ibyo byona nargoye nakora Eastern region kana retiring and regional manager still Stanbic Bank wa human resource Eastern region. Obwe kaguru mwaka ki kargayo 2007 rukutandaka watorahi na zom private life na shara mutatu ubundi ya level yo kwebuzubwaho ijemi yake inkorire institutions nemara consulting office nyambe different companies different people na ba consultant on private work company yanje rukwetwa Archives Uganda Limited. Okuba consultant aha omubwire nko bo mu Uganda no nichach abantu batandikire ku kwejunsa aba consultants no murumugoro kwigura office okasiba no yehahamura karenga nugushachi. Icyo ni kibuzo cyurunja abo kushanga binja baturikize n'abakutureba benda kukimanya kurugero ko arebe yindi gere no bwire bunakoze na hinkozere hari hinjaho inyuma yanje nkanga zarinjira abantu binji abenduye kurutingire abenkozere nabo abenyi interviewingire so hatabo bona wo bine bari binji nyuma okwe nabakwa reference nabakwa katari konko kuba consultant ugaruka mu kibuzo cyawe no banzo oyicaririza ngo ine okumanya kandi okumanya uko ine abantu aheraho bakwetaga umujyo yicarizamo ngo ibyo kumanya nababyenda hati niwe ukisetinga office uhandike bihandiko byawe utinyowe nimanye iki neki ngwe nimwe tumukaba mu 9 hazoshanga bakucenda bagira ngo rugayo. Okay. Hatejo consultancy na jamana mu myaka 14 kandi ni ndeba etubisizeho nahabwe cebire nonje mukama tweremo mugisha. Okay. Yes. Nyikiriza tumuriho kake natugaruka. Reeba Ahindugire ne kukibwaho Kakoba Institute Rutagarama. Reeba Ahindugire ne kukibwaho Kakoba Institute Rutagarama. Kuruka yo mukahumiro yabare kuwakira ha program Reeba Ahindugire amashomero gahereze kwikiriza ubwo kwigura abantu bari yomba shoma nabana bakironda ho kutora umwanya ngumwe gonka Rutagarama. Mu kwanjura na gambira abantu Coldin. Yeah. So when you Cavendish University watahayota Cavendish University neja nazayo bwanyamaho 2019 nangu ntakagireyo ndo consultant ushango umuntu yakoma ico gukora yaje twakanya kwenzira ngo buryaha ugumeho nango tkorera ngo myeze mukaga
shaping each neki okay so ubona bwo bukabubura mu bwingi ku companies nyinge zinkorera muri ngogo hari national medical stores okay hari mu Bidco okay hari mu Sipra quality chemicals n'abandi NSSF Barclays Bank companies nkama 20 kwa kana abantu bakwetaga imyezi mukaga consecutively abandi bakwetaga umwaka abandi nokora 2 weeks bwana ukora bwa mbweno 2019 ningashe 2019 aba Cavendish University ndeba baforotinga mu Murundi njara ngo tukunze gakora consultancy yanje kandi nabo kubahereza as deputy dean of students ntahamu mshanga bajya abantu barunje munonga Cavendish University nerga America au mu USA mu Africa ryo mu Uganda yari no Mozambique Mozambique n'abafaransa ahantu kore sorujungu bete international university kandi twina mu JIT ya Uganda twina mu abana bakorwa mu mahanga gakwika hima kunyana so si multinationals nononji kuba international so abantu abakubona bakora na embassies international organizations naki benjera mu kushobesiza abana okay yeah all right naharunji pakuzire kandi hino buhereza burunji nawe mazum so okweniyo ori kurgen 2019 nedsha konke chinta kugambiraho still kuko nabera impereza handi alongside my consultancy kana garaka tungo mucego kuhereza umukanisa yitu ya Uganda mu university ya Uganda Christian University Mukono okay kutandike 2015 okay ka lecturer ka research supervisor hataho bwanyuma ati nishoba PhD kuntandika PhD mu 2019 naho hataba UCU banyerevetinga kuguma nishomesa masters degrees okay so nishomesa abana babo no shomesa chi nishomesa humanities organizational behavior strategic management human resource byembera y'abantu ya ibyo byo kushomesa kandi gakashomesa research kuchondoza okay konka kurujije bimiti ibyo ruyo nokora oyine organization yawe oyine kuri ha Cavendish hato lecturer hato riyo no shoma iwo bwiro bwiheyi yabare beti ikigambo cyo bwire katubanze tucerebe umwizoba rumwe twine shahabranina yes shahabranina zanje niwe beti katuziho mukasheshe we muko mustanda shahe mwaho kuza kuziti 12 nakubuza ntunokora ki ko mwizo bajya hatonoza kujoti nazanye bikungo rugando mu rwampara na interviewinga natayero ushemwe n'abasa na mu interviewing bakubuze ngo chatware shahi 12 zona otapa tinga interview yeye ubwire uki kasho mukashesha nani intebe kansa kandi haharimo kutambara kandi nanyoho nakacayi ishaka zidahwayo ikiguzesho ncugumira kandi ezekero kwiho mwazi yo kusyo mukasheshe kare ko utakimice mu kitanda ezozona nozikoresa ki utecero ni mata byami no byama kwiyashaye mwezo mwazi shose ushima zakasheshe nokera ko byama nke5 umunsi nke11 no byama nkamukago 12 aho so nchimanisa umwizoba ryeshahabranina twine mu bwishaha nyinje zitakozesa no yakuba employer nabana kwenda 8 hours uhesha hibiri usesha 11 harimo imwe ya lunch hagataho yakubuza tezo wakora ki toka quantifying output ya those 8 hours yes so kugaruka mu kibuzo cyawe ubwire nimbubona akobwire tubwine ruhanga katobwire ezo shahabranina twine zaburi zoba ko kuzarogatinga jo shanga bari abakwenda bashomeseze umwiki bakwenda mu shaha kamana nazonga maybe ishahi birmande ishahi norwakana ishahi zindi ibiri nkorwa mukago mwazi ubiro bundo bona nokoresa ki bari yo kora nkadino students maybe much of the work is electronic
na wanokora ibyo na woryo mukara cyamshana you are doing their work ubu kuba ryo motoka ndi kamuhanda no kugenda inyemerera ko murwera for 1 hour I relax nkore mu za laptop nyasaringa ibintu byo n'ibyantu bita kubuzuko ubwo nimba nakora yanje yo mu office consultants tikora nyenga nyine batahi banje aha somo magamba 10 minutes kasindika email ya 2 seconds ico nkora imirimo nkeyebero bibiri mbero muri byona twakoresa jo bwire imirimo tukora tukuze birakoremera mwena ninge 5 akwe no kwinga limpinga buzuma namwe kuri nyarukungu ryo muhinji ndi principal farmer ko kucyara koreba TV nimpinga na kimwe sure nakora muza amashamba ganje no ikiruzo no je kutwara ibuzima nimpinga ona shiyo muntu tuyiro mutawuni otuyiro muri yegemero mu yitwahurura ocinaga kwa tefuka abo kwa abantu kwa barjiro mutawuni fuka bi guma efuka iyo cyo no cyasota efuka ninjukwata noreba nka human resource manager I manage output ninga shini ni delivery ngo hereza kora gomba nyonye nyenti ndikwata fuka tinyendo kombera tinyendo gogora konka nyina abantu bindi gukora nabo no hinsorem nyine system norme na mission gabagaraho n'ikigeri kikayo akomu muhinsa umuhinga tugira ngo umurundo gwo muhinji umurundi manyiso kuguru ni additional fertilizer n'ikije musekigwe kongera umusiri amani so muhinje no teko kubatayo nahabwe eco ni nkora Kampala shomesa mukono na kampani yanjye Kampala mpinga rwampara so umukwezi injya rwampara mirundi yaba mike nebebiri yaba minje nebishatu nangunchija nishabara mu kanisa yiti nyarukungu azicu nshishebeza manonga okushabara mu kanisa yanjye nshishebeza manonga yes kunka ko kwijuka je botandika gukora umurimo gwo kubanza umushara gangwinga naki nkanya n'umushara gw'emitwaro 8 haza yijuka ngo nkadi assistant manager umuhoteli ya government hotel ya mani ijekera level ya higuru nyine siutenkina zibo kwanka manager nyine motoka from university bakanyaroketing motoka na driver otyo motoka ijira mashita injwara suite yanje niyo kumtsaho office yakangara hina beindara so kandi umuntu wa level ya higuru yes muntu wa man imitwaro 8 rwo y'umushara gwanje esente zo kazukosa ki zikaze nyinji no kushaga zikazishaga habo kushanga nkani ndara bayitaba bari kandi nkorentebe bayitaba n'jina bindara kanyine rumwe makuba nkatakarize family ikiri yashinje kashanjo orokutunga umushara gw'emitwaro 8 kandi zikaze nyinjezo ntakaguzere standard ngijuka ukwezi kwanje ko kubanza no kwa kabiri nkani pandisa ole standard shinjo bari bishatu standard bakamba chipanisa inkani chipandisa irando dakagine ikitu bacharaza be bargumu ishobero kubotara uyinika kafarasi konkani chidomora na sijiri inkani pandisa standard akupandisa standard so umushara gw'emitwaro 8 gumara kaza sente nyinji aha ndetara homa we na tata bakabaciraho mbagorora umuceri nanye ngura hakasata nakahare oyikunda kababuzuba konka kaguma ni manyacho mwechi 10 kwihobwo na hati ngo mukuristayo so amusharogo manyango ruhange byanjera manya kana ije kuguzimbya gute muri tumbisa guhangwe bitwa mshara bunji mazum so sente okaguma no tunge sente nunji kwihobo wotandika gukora mpaka nedisha mukama bere murunji hati mukama yakorire je yes no manyaburumiro moyone yitukora tugira okutwaye yombeka obasize kwekorera ki kurugomero mo yawe cyo kurugomero mo yanje okucara munonga mbasize kwereza ruhanga kimwe cyikumice niwe nani nkoremera mu kare haragamu cyo kubasa kugarura mukama cikombe ko bwa cikombeka emermo ya ruhanga cyo nshishemeza manonga ico ncukozere
Ito bo murokore nkajuna nkikiriza mukama ko umushunu wanje. Okay. Yeah. Ayo bareso. Katugumizemo. So nkozere mwecho kandi tindu kwatwa shoni chishongoro chitino chimenya ngo tindushobora kwishongora izina ryawe. Tindu kwatwa shoni kushigamba ko barahangana chimanya. Yes. That is good. Kaza Bible ne twabara ngo waheza umukoro gwa mosho. Dekana ngo gwa buryo gutakamanyisha wako. Gutamanyisha. Socho nakirekeraho. Yes. Mbasize mukama katwereza abana nyo no mucyara. Tubasize kubashomesa. Aya na kantwa yambohora nabandi nango bestazire itatotasiyo muka. Umbana bunya mbere ati sinde banyine engineers babiri inde banyine other graduates other graduates babiri nabandi bakiri bashoma. Okay. Mu mahango ikindi nkabasa kurebera abazire banje ndi last born. Mbanyanko no banyo mu last born niwo kusigara na family. Yes. Nabarebera yes together with my brothers bine tata na bine mawe twarebera abazire betu bahikana kumara hanyaka mukuru tata kagenda cenana kagenda ho tata kagenda 2023 kagenda 98 kwa kana mawe agenze 2010 so twabarebera kandi bahumaraje tukubafaho umunongo bamarwara rubacobaci haza natwara muko mukuru gwanje nko mwana baitu Kampala nyineka nyambekereyo business yanje ine gendo misho aho n'ibindi bintu tukora mu ruharwo umwe byombeko kwa kandi kuntu yari ubinji yipingebera nyino rutoke taruruka amasho kuka kandi umwana rwanda rw'in excess tutunda. Okay. Baitu evera ryo tuyire time yanje. So umuryevyo ebinkoze rembitiro omwe kandi nebindi nateko education yanje. Okay. Nahati nchiyo ni shoma kose ndi hiri expensive esente zinyine tuzikumara kunkarahanga nabikora. Okay. Nakubuza kugira ngo abandi bakagera ko bakwegeraho hatari abantu abarya hamirimo abamwe nto batandikire gukora abandi batwire bariho bakorana bakoroboza konka umuntu akakora atakubikira nyensya umuntu akabasa atakutebekanisa retirement. Ba employer bingi bine saving scheme umwe beri ntano ningo umwe ebeye ya government eyiteka NSSF kugira ngo buri kwezi umukozi akutunga kantuke kace kasharwaho kasigara kuri yakabikire kamuyambaho nyensya kuwa kandi kindi eberekero cyukuru myaka yanje nkoze imyaka 2006 ubwo hati nshanjire note ko kuguma no robata no gakomuka no rebekeriyo akuba ko hikayo ushanga imbuzemwe iwasigireyo nende umugwa ujugurumugwa ugusigahaka kwata boda ninga kwata temba baso gakoza kupakasa ucigaruka ngo mbuze kazara zira abana bashatu ugo murundo guwazomuka nuko washanga umukozi atashashuye rwo benayo mbere rutocho kamushashura rutocho rushangaho nuko washanga nankabe natunda kantuke haza kare hihi nimwe ugendo kakariri banja ukakagura wareba mwene ibi byono kibigita kandi wabiha time ugitaho ubwese gwaha murumo akwa murumo wajero muru ruyare for sure you can't go far nakachaka kwebwa murumo kakundo ukakire utakajero muru mukica kugasha dene kindi ugitemo kwikiriza aha ko muri byona no wakutunga sente nyingi munonga no wakutunga ki ha hatari mkwikiriza nzaba nko murugo gwishasha tugukusaga makara mbwenu abakozi batahibanje niwe fo muri yinkumanya ni yejo hati yoko saving aho zinga horiya zinga hiku kutwakuza nko percentages abo kuba hari abantu abinemero mwetari ya government abatine bitongore ngo biryaho baha konka bari ya program bakurebejesha abamwe maybe abamwe mbekozesa bamwe bari mu za carpentries nkoko saruni bityo konka nabo burka center kuba kutunga nabo bine nyenzi so bakabika konka ziri kwingana ki Nabaasa mchara beti Nabaasa utakwa
percentage kurungi ahabo kushanga twine ibizubu byinshi twine ibikwija bitahire warning emergencies twine extended family mwana wa uncle nyakwento nyakwenkuru ebyane bizamahaza wowe uryo wana ukora bona niyo bakureba konka kandi nabwo hona nko mukozi nyo kunchangire tukugira ngo ihamushara gwanjye ndahani mbika kantu katakati ezo banje manke za NSSF ezo zo nzibikire yes namwe nisho kaheza kuziya history otyo gashimya keke original na siatano ashika ira jantu mu mpire ho hageze bampire yo nanye zanyambaho konka ekikuru no kureba ngo waba involved activities nkeza abandi bine ubwasako hatukagera za sako twagera ezo credit and savings yiburu trading center musako no kwejema ukateye muri nshishabe cy'igombe cy'ikakare ngo nakaryo mu kigombe ebyo bigombe ne biyamba sako ne yamba kuko gumano nagayo ukigera ecyete ngoti nankana atunda kabanje kaza numurano wazo musako bakweza bakwa umwana n'akijyo ne kigombe cy'abataka na cyo kikakongereraho ahambura umubaka kwa advance ukibigita kandi ushanga wajara ka step kwa taking ejo yaguma practice mu life kandi ukwesiga mukaba ukashabeshara mukameshara zabona zihorra kandi azigarukamo nko kushanga ukubasa kugura inkeito ukabasa kumbeka kaju kwasa kugera proti kamadoka nkako ukashwera uryo musheja ningo uryo mukiri ukashwerwa mbwenu ukazoma life y'abandi yabazamo mazum wagamba ngo no mucyara mwe nabana yes umucyara wawe noha kandi ukamutungota mucyara wanje n'umurunji Royce Nabaasa haza oriyo no tujyango n'umurunji ningizina gemba mwita n'umurunji izina taryo izina tukujyana n'umurunji kureka we n'umurunji okay n'umurunji munonga nambwe no kugira ngo wantayira hare kayaryaha wano ciceze n'umukazi umurunji munonga ntuje korebishana ibisharo byo kubera bo mukazi wohita wo munyankore kamushwera aho LC ni yemwe ahi namwihire otyo ubugamba je bushweza hihi nibo mwita Nabaasa Royce niwende Nabaasa Medard kwa kana wakara Nabaasa itaka mushwire mweni yagumana izina rye tukugira ngo bakayirura z'umuryango yes na wakara Nabaasa Royce na ubujenyi bwo kumushwera na bakorana graduation yanje ya bachelors otakashira bujenyi wagira ngo bwambaje bushwezaje so ukamurebota ukamutungota kuba umuntu wacyaro tinkwamya ngo akakutwara serious ahakutandaka so mukabitwaza muta okukizire katujimwe kanchi gambenti ruhangano we yakikozere ahabwo kushanga kunda ngo mushomero kumpezanti kushoma makerere bachelors degree nakaka shanga tatana mabandizire muhati niyo mwana wa muheru rebo mushomero washoma waheza ngushitama hishitwe ndagambanire ntikashe niki entezito ncyesigireho za nyabushozi aho nakaharyo umwana hakaha akaburya bahinje bo mwani okay tusharuira umwani aho busente butwineho mutwenda tusaga twakwasa maka akubatata kakuzere nonkaje umwana w'abagurusi namawe myaka yagendire mumbwe mukama yatiyera umuje washomero wajero waheze ishomero ntwendo shwere kutokobwire bye iyo kondo mukazo jo tugambere otyo obwiro bwo ine girlfriend yargaye aha akuba kare kamakero ina benyishoma abikibayo kwari imbere bari tukata kwa basaha kuba habe karabu bahara bananka nyowe ndumwine nakogu nakasatu kanje nempare reki ntakuzo mwana akakushwera kandi akashirwe kureka haruna beniteka tekaho ngaruka kamparo kwe kungamba nawe berushata nga atana nareba ati nyokushwebwe jesha mazo atganire bindi okwendagayo
ngambara aho banyanyaza n'abakazi bakuru ntokwe tumundo ndo kushwera bukaka baje kushwera umwe uyambe komendi injira mweta hombara mu buganoko nza kushanga na resa akana resa sigara ya kari karno manya umurro tokora abahese basigara umurro kugubahero kari y'umurro na gutumundo mukanwa kweba jeresa so tukareho bishatu tunyoka soda ayicika ati tuborekero kaki kuza kuri nguzayo shanga binatumura sigara ya kari ubwo nawo kurima kwanje koma ijangambara mawe na tata byande makonka ngo twenda bikureme hakuba twina idea yitu otyo kashe diet ngo bahara bananka ahamorranwa kana bamweta muzaiti berindwa atwara babuseraho aho hiha hakaryaho ngo ina bana barungi ngogo musheja tatazara mbwene nito twamwemerera mu kubatiza yakayentu jimanya idini ryo mukayentu jimanya twendo maraga zo mu family z'abakubando chubakaba chagwanisa manoga bechukuru bakambe ndo munyadini utakazo mu family bakubandwa yes takazo mu family batine ncherza yes no watomera muturya abantu bakuru iwabire umwana wa muhero bucaracaro umukazi wo kushwera no waratuzika akwari mu bakutorera rimwe maratuzike so reka tugere mu influence mtukati ntwara shabana bo kanta kubamanya ngo numuto umwana muto ayo na heza seniya ngo asako na heza seniya Reeba Ahindugire ne kukibwaho Kakoba Institute Rutagarama. Reeba Ahindugire ne kukibwaho Kakoba Institute Rutagarama. University kagishizo kwezi kwa mshanju abakweza seniya bakana baheza no November December ngureka heze seniya ukaye kweza seniya zo kwatwagambe nisheranya ibyo bakabitera amangu nyone nagaruka intebe inabera inkorra kuza kungambira ngo twaronze reka terame nizo bajye kucyo bintu twashaze umushito kamarebaga tenka marebere kureka nkari imanya nabana bato bakira futa hamizaho ni nkuba kabashenye hirugura aho mukibera abana abo nkari mijuka ngo kandi ramara kampare myaka eshatu ya university ebiri ya HS kiburi eshatu ya university na hata natanka kwa sojeri myaka ketano mukaga abana no utakubijukake akumana nabaya wa mari cyari nko P6 hata bina heza senior 4 ker senior ya kanetari ya mukaga aha akayina heza senior ya kana otyo nyomperize university bajango nwogwe wo twasima mwente zoroho ishena nyina tugamba nabo morova na kuja mutatazaro tatana mabono bamwemerera umukotizuka so kari kamutabana wabo kureka mbuye naho kuza kugamba ubujenyi kuza kwato mu November bafuruka ahabusero mbwa marano waburgamo baza kashonji nyabushozi so ubujenyi mitwa bugambiri hati wija wambugana rya Loisi bashina mbugana mwinka mbugana rya rubwi kana mbugine tukwegesa bw'umuruharo kuza kubwita so imwe tumurazire courtship tumura tora mutwire au tutora mutana kubenya manya meaning kureka mbwe nabo dictionary kuyamba abantu kigambo courtship nako benta kuchimanya nyumva kamunyoreka akoma kantara mukanta hindebe nanyi baja ngo izo baje kuco bintu ndiyeri tuzeyo twagenda ni majituma ekinkumanya banyanya bakurube banyanya kushaka kabaranyana banje bunonga sumbana babo bato yako kichaka toni nkamanya karingwa njyamu nwowe kutwikayo mshanga yanywire hamate ya rihire ya hanguhire ndeba ryo mukazashwe mase ibintu batsharra ye tatabya mwabya musebya muzomfamu yananka buseraho mwitihe mwite zumwasima nena won tujya kubitebya kanisa buzuma ko twaje restio so umurgayo mugiturwa Jekeri December graduation ya Jekeri okwezi kwa kashatu weekend ina kore graduation mwe nakorere wedding
ukabataho nkahatera izuba na nyinshi bakatugura jiwetinga makerere urwa katano urwa mukaga twagenda batwinjira kashonji Sunday twakora ujinga graduation na wedding mbarra college ekeji opposite ajipu simbe chavanga mbaho wakabine muhoro so mbarra college belongs to the family batwahoro bankora n'ubujinyi yutiri cyangwa cyo nabenyine bankora ubujinyi burundu twagitwa twasumura haro nambweno umwako go kwiri umukwezi kwa kabiri kwezi kwa katano tukabyara mu Silver Jubilee twari imyaka 5 mushwe bitiyo nangobe yabyazira barana mukaga resho yakabitkorana niyo yatsisi twagaruka mu ruharo twa confirming avazi tu twazo mutawo nomwe umu added more twariya chamushana y'abantu bace nkamagana 3 twasima mukama mazu hati kumwaherize mukama abana bangahe bwanyuma yo kutunge nyana mucyara ruhanga atira abana bana haza ruhanga y'abatati umojo umushyi okay babo yaba balance injiraje ruhanga balance igiki konka kandi twareberera abandi twayorera abandi so wambuzo tabana babo bangahi think so sara kugamba abo bana nkugambira abana mushanjo okay kwa haba brother wanje wa fira una beni nkurata katekinga ho mwana umwe bari ko wanje nabandi okay tugambira ha kintu ahari arranged marriages yes iwe bakakutoranira kandi umuhereze kujaguze imyaka 25 y'ubushweri abandi nibetoranira no kirebota ekintu echo no gira ngo nikiha ecyakubonire kurunogira unaha bwawe abagande bakwetemerembe ningashi umunyankore tweta ubwire ubuhinduka akare nangu gutara urwiro bwanje ubwiro bwenyuma ho abazino be batoranira umwana wabo namazo ubwiro bwanje abantu bakare betoranira kwa kandi abazina bwabo kabajara mu influence munonga kichaka hari nyonye nyini bakantoranira kandi cyakora ukontorana kwanje nyinshi anshanje cinkorire ico kubanza taro families zitaba mu kuyomba amaraka maringwa ebigambo no kwabana kwa kandi byo bikizamu nangu umwe maraka gaza higuru oyishko tona cyaro barachora bata akuba mwena muri joro mu LCM hona shi anko nanka chorrat manya anko we umwana ushangari kakazana wanje tubino mu cyaro bingi ushangari no buzare no mucyara abwine naye yes nango bandi baje mucyaro kashera myanyoko umwana wabyo buzare bor patano ngashoba side yishe karushango wanje bor side ya mawe so mukizamu umushwere hazamu owanje nkorwo muja insene cyo turebeta hona shora churre kashtatayinza kumugambira ki rekebe bitakarenga bikakoa mawe tinkwenda tatazara chimanye so hato mukonda mukara kitejo washanga mwine ginje mu kavaringa byongera uko gumisarizana kandi babatwara mu rugo myaka 5 murenga mushanju wari umuja kuze myaka 5 kwa kandi shongende ijo ubo kujya ngo kusimirana abantu abazire kusimira na niyo kwesimira kirunje niki na wayesimira nico runje horera kajya bazire nchaba cyarunje munonga aha kuba umuzero wafitiye umunsi taka kwabara kubi ubwiro ubwinjira ajara tebeshi ateka yananka yitwashwera atkonka kana mwana batwana banzo buza bira hari henshoga kuara buze ware hari joke kastumzira gamba mugumuzamo wabuza ware hariho ekona horera kajya muzire bwena kubenisha abaturikiza n'abakutureba nuko hakija emancipation abantu bine freedom bine rights konka umuzeye ngo yakoresa umunsi kandi we yango bagana bamwita katonda wo kunsi noruhanga wakwanjira umunsi omu nikirungi yayiniraka umukigambo cyo kugira ngo noshwerwoha noza kushweroha nikirungi kuruhukiriza
Okay. nyowe bakantoranira kandi kinkorire bakantoranira omukazi murungi Mbwe niwe nobasa kutoranira omwana wawe ninga nobareka abana nibetorana? nyina amasiko ngo yampa chance yo kumutoranira nimbasa obutakikiriza gye kureka yampa chance yo kuhurira ebigambo byangye ninkora recommendation nti kyakwenzire oshwere nk'omushiki arikumanya Ruhanga y'uwo mushiki we kyakwenzire oza omu maka g'amakristayo ninga abakristo bita abantu bakumanya Ruhanga nk'ekyo nakukigambire. Okay. Baitu kugira ngo ntoranire omwana njyango murembo ogu nkibasa obutakora 100% baitu ebigambo byo kumuhugura nibirungi kandi n'obwa hati nyowe mbyine abojo banje bakashwire ninabojo babiri ari engineer wa agriculture takashwire koka nimuhugura hariho omwana akashoba construction management first born w'omukyara wanje nawe ndiyo nimuhugura tabakashwire bakiri baronda. Okay. Koka hari umucyo washwire nyabwe nkamugambira nkamugera nti shaka kiyo kusima kwanje hariho yabena ngabira taza ati nyoni ndeba tibishe atabasara mboto bashija njanti nabo barungi ntukunka kandi wowe n'umuntu w'incyariza nke yawe ingero kwatagana munongane yawe kibasa korobera dani wakorosinga haza no shota kashoro nyondi angarkanye yatoga umushije w'umukasari haza umushije mu nje munonga nindeba nutambara hamwe. Okay. All right. Tuenda kureba iwe nk'omuntu we kanisa akaba noje simsa manonga ninka kigambo cyo mu Bible kikushemiza munonga nkamushorongo ki etwe nkabekeriza ninkyeriza muri Yesu Kristo mukama witu kandi omushorongo gwa Yohana ishura ya kashatu mushorongo gwa 16 Ruhanga kakigambo cyo binonga nkweya kunzara ati Yesu akahaye umwana w'umunyabunege ngo mwikiza tarwerekera kwereka twanje amagara gatawawe mbene twabikiriza umunsi no bukuguma nobo kuzamwa amakona urwa korona ifitera kubi ishijisha kunkamanya ati tuyinogo kuturwana maso wero mushorongo gumpamya kandi gumpamya munonga iwe nkomunyabitabo umuntu oshomere munonga nimanya ngo ine quotations ziwabwine ine fumu zitu z'abanyankorezo zakubasa kubanza kwiga mbweno basa kujya ikigambo kimwe cyo bwenge eki watugambira other than echa Bible iyo bari kukimbuza echo nanta kino immediately kwa kana kubambuza tukije hari ebigambo bibiri okukora na obusinguzi mu rujungu ni success okukora ni work nutukora mutukaba abasinguzi mbwenu ekigambo kimwe kinkwenda kwakwasa ninge kibuzo cyawe umurujungu rwa kiringu the only place where success comes before work is in the dictionary. Munyankore nishobora ngo iwo umukozi wano teka ngo noja kusingura utakozere ubo rukuyiba ubo rukufera nko bako kufera nakwe no kuyiba uba tora shortcut ningapanya ubwo no mu rugweshasha tugwene makara aha kuba kuza kutunga success no banzo kora aho kubasa kushanga success eri hatabireho hard work hatabireho work nebigambo kubukura tano mu dictionary monka kujya mu success ni s work and w ni bwajuma so we must work hard to succeed. Okay. The only place where success comes before work is in the dictionary.
so buri usinguza ubwona hiburi Nobukorera. kubukorera politician no shabaka ruru nora rutashitamire uje shoboro babantu babashanga umusoro n'ubujesha no hard work and then you succeed. Yes Please. ninka kintu ki omumagara gawe ekyo kukunda munonga kukira ebindi byona kugira ngo mbwenu kugira nke cyatere gidakika tokukirekanya Inyija kwa yokuya answer hakuba niyo nyine azibuzo byo nakunda gukushanga they are intriguing questions. Nyoni nyenda ngu icharatere chona at least daza kwiuka kintarasiga nyuma academic documents zanje papara byawe niwe kagende nabyo uburyo mucyara wambi ngo munju ibanya tukwatagana itwe nabana twasharamo ngo gende utuntu muko turjemo ati subincheze garuko munju ni hamwe papara byanje byonke ibyo mbuguma isa academic certificates zikwate nashohora nazo ahoraze aho kuzahona nomera nini mbera nishebuka. Okay. Yes. Ubu wabuki namana gawe kukwijuka je life okagiryota life nkagirya no mucyara wanje ahakuba enyuma ho kandi nide rukorwa mu family zitu za burijo ikayatatano bahifaha kuzarwa ntine sente mushaho nteye kandi ntari mushuma muri basa kufera ninga kwiba abantu so ahina tankiriye gukora nashwire naho natungira ka sente nkazabice no mucyara nabere masomo no watankiye kuri harayifu akuba kuraje mu university wala office bampa motoka so already first month out of university bakana bavuga ahina gitirwa no mucyara after 6 months narahitwa azarra nanjye nabasa kugura motoka yanje just within 1 year. Motoka yawe yo kubanza kikaki a care Ford Laser wanji namba yo exterior change Ford Laser hatkora watandikira mu Ford hategesha no vuga motoka ki ati mvuga mwere mukama mpira umugisha uvugerebe Benz ya ML kumara imyaka 14 na hati nkigiye kanshati kwimvuga Benz ML hateza hasi zungambe zihakuba izindi zona na hasi yazo za paradoza hizona tuzuvugire kandi tuzine mukama bire mu runjo muri byo byora mazumu tamana gate tukora munonga abantu bigira herokwe abantu bacizo gwegese abantu binemera mamerunji abantu bari mu political positions konka kandi wowe nembabazi za mukama izeshaba imbabazi za mukama witi Yesu Kristo ukunda kwaranga tatitwe no kwatanza kumubera kwera you can't go wrong. Okay, so mwaza bichi twaza bichi twarya fishi twazarya chips twarya chicken. Okay, nanye nko nyenjoy ingere ntero mucyara wanje mucyara Royce na nabana banje kandi itomoro byona nsima mukaba konka naye bareso konka hariho bwo kwijuka obu wabire ukira nko munyeto obu wagire nko mu ndongo indongo nkacharra kimwe konka kariyo kora bo mudersa aha kuba ketino sorte kujana basakora barwiji urweje yatateje kureba otyo ubwo ukora bo mudersa ukubatagana n'abasigaza ahakaha mutambara mugenda shanka itana abaguruse baheza kubyama uzankace bingo kibingo side za kore jaho tariho mba mzei kabeho aho bakabatera indongo bajara nko bujenyi orgaho kirara mnozina uzane shankisha tugaruka ngo byame butaka sesere kwa kanoze naho kajatese ninki barekera wabo ukunda obwiro bwo kunyeta twatwe no bare bwitu bareti tugo otyo bwashaye nonu bwatendanese mazum umuvyaro obwo bare bukaburkari obuyo bare bukaburiyo akubitwe ndo kutandaka kuzanko muza danso omwe narabasara omuseniya
so tujye muri za kinana n'okwe za kinana na mukaga kinana na kinana etano aho nahatsa kuba tumusiriye gwe nimba sakushohora kagenda kazana dasa kagaruka bitwe ryo kweyiba umwamba wakimanya sagatatara aho kujomka futera chiboko otyo kwa kana ina ngo mzee atakachimanya akal disciplinarian kuruja munanga futera roherwe nyuma urwo ningaza kweta bayina kazingonya harubaju wara yarakazingonya umanye ngo haraho kazingonya no kamanya kutema orere ukarwiha heberere akakata kagufako yes nuko yabateza it makes sound yanatera but it doesn't pain you a lot yes can't sound yonkifutera so kona ijiro munyo nteza serpa abana serpa ne yomba pa but it doesn't pain oh really so hati tukatuzana tugaruka no baro bwatendane si bwashayi no bwa ready to go walk through this world mas okay konka ece cyangwa ece shiturukuturamu ece turumu ece cyakawo chikugobireho kita kabobo nkecanga ozinoza kuncheza ansa yanjeza kujiteka side arbajwe kanisa twine kanisa yetu yakawo Church of Uganda ahanyamaho kilomita kiber kurgaha tatakana herezo mukanisa ejo kandi nanye kunkubando kunuya ngenda ngwe kanisa yitereke kusigara inyuma mbwenu obuhagizi ninga umurumo gumukozere umucanga canje cha LC1 no kurengwe kanisa ejo naje homuzi nambwe nabakushabira umukanisa ejo umuzigwanje umuzigweka ya Nabaasa ninga ya mahwere ya tata nogumanya maso kandi nsima mukamabwecho izina ryo mugurusto yenzire ngurufi ngargaho izina ryo mugurusto kafa ubutoroho nabine tata nabine mawe turukhendera ebigambo byawe byahamuheru rero omufomu yobhabuze thendere program nimpabura batahi banje batwurkize abakutureba ngo mukama ruhanga nuwo musinje gw'amagara gitu kandi omirumo itokora politics ibyo butegeki umushubuzi umurbyona nuwo pagiye hagati nambwenu abakumuhereza ruhanga nyamahanga batara baruhanga bandi abo kwezo ukora bo mungata ningo munce karinga ninga umucesi umukanyungu bataryabo betu wano manyaruhango wakwanjire kandi okumuhereza kandi okumwiceza byone byo gukora ubano ushubo buryo politics uburyo mushomo buryo nohingo ubano ukora ki nakora kandi nakugarukamo so nimpabura ngumbi torakore byona tumanye ngo ruhanga niyo mpagiye hagati wabura kintu okay babari mnoga yebari mnoga twaba turiyo mu rukabobo umuri Nyabikungu kandi umuri Rugando district ne ya Rwampara mu bintu byagamba aina hantu yagamba ngo I success ero kubandizo gukora ono mu dictionary honka mwene cyo nchimanyisa ki iyo ari ha program no je kucheteka tekera waba no enda success then oja kumanya ukora abase kugitunga ahanda nashimirwa mnongo kugira ngo gumireho ha program Reeba Ahindugire n'abandi betu Komujuni ine asafu turi ahebwa nyine Gerard Katusabe kandi program eji niba nayituchibaho abakakoba Institute of Commercial and Technical Studies Rutagarama mugumeho Reeba Ahindugire yabane ku kigwaho Kakoba Institute Rutagarama